to'y sirmata para isuga ayat kapyaken talna tugan saririt ken rekta panagturas dagem tunggal maysa dayaw muing kami gunam-gunam tugot mamaingel intay pagtanggan pag-ipargen inda na munganayan pangmigbigit inagawanan pinili sikat na klimling pinili o pinili sa linong ken paraiso dito'y puso ken kararwag tari gagayinggit si haaw na dalged mo ken kinarang ay mataginayon lanyagda iti sang agasot at tawen ang naglasata kapwa ng persami sarang ten masakbayan 2020 kay ngaron celebraran pinili sikat na klimling pinili o pinili sa linong ken paraiso to'y sirmata para isuga ayat kapyaken talna tugan saririt ken rekta panagturas dagem tunggal maysa dayaw muing kami gunam-gunam tugot mamaingel intay pagtanggan pag-ipargen inda na munganayan pangmigbigit inagawanan pinili sikat na klimling pinili o pinili sa linong ken paraiso